Thutha wa gwĩkĩrĩrwo kwa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ guothe bũrũri-inĩ, arĩ imwe ya agenda ya thirikari ya Kenya Kwanza ya kuona akenya nĩ mahota kwĩgwatĩra mĩciĩ na thogora mũbacĩrĩre, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto nĩekĩrĩire na kuga no mũhaka waki wa nyũmba icio thiĩ na mbere ona thengia wa mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra mũbango ũyũ, akĩrĩ nĩ hamwe na kũhandwo gwa cira igoti-inĩ wa kũrũgamia waki ũyũ, ũndũ ũrĩa Ruto amenereirie na njĩra nene. Peleka kotini, unaenda unanunua wakili, unaenda unaongana kule kwa mahakama. Ati alafu mimi wanataka ninyamaze. Mimi nataka niwaulize. Mimi siiko kwenye katiba ya Kenya kwamba tuendelee na hii kazi. Akĩrugũria waki wa nyũmba ici kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, Ruto augĩte arĩa matarenda mũbango ũyũ ũkinyanĩre nĩ andũ mehotete, arĩa matarenda angĩ magunĩke. Wale watu wameenda kotini, mimi nataka nikuzungumze na wao. Nyinyi ambao mko kotini mko na kazi. Watoto wenu wako na kazi. Nyinyi hamujawahi kulala njaa. Nyinyi hamujapiga lami mpaka kiatu ikakatika kwa sababu unatafuta kazi. Alafu unaenda kotini, unanunua wakili, unapeleka kotini, unaongana. Ati hii kazi isimame, hawa watoto wa Kenya wengine wakae bila ajira. Mimi nataka niwaambie, hawa watu wako na Mungu na wako na mimi. Tutapambana na nyinyi. Mũtongoria wa bũrũri augĩte gũthiĩ atĩa kana atĩa no mũhaka gũtwarithia na mbere mũbango ũyũ. Na kwa sababu wako na madharau, kwa sababu wanasema wao wako na pesa ati ya kununua wakili, ati wako na pesa ya kuhongana kotini. Mimi nataka niwaambie hawa, kama hawa hawana, nyinyi mko na pesa ya kununua wakili? Mko na pesa ya kuhongana kotini? Sasa wasikie, mimi nimepatiwa nafasi na hawa wananchi wa Kenya. Mimi ndio wakili wao na nitasimama na wao mpaka kila mtoto wa mama mboga wa hafla apate ajira. Ngĩribotera Kĩheo TV, njĩtagwo Joyce Wanjikũ wa Waaki.